Ai mo sediteho onea rencana wada agu onea lima damorin. Diten ketakali ai mata taung titeho tai. Itu taranggoon rememo senelinoho iteho anor di asalang lako. Anor sarang lako pelet salang ve kudu jengkek helek agu selek dadia mose. Ai botonggo toido ing litemanen tanah sale. Ai eme anor di asalang lako pelet salang ve ngontgo teing one ite beras kudu dia selek. Dia jengkek none mose itu botoa toido ing litemanen tanah sale botoretang one lesolesa keramas reang tanah poli hituga apa ngasang toido ing manen tanah sale. Wih, luar biasa. Iya. Poli itu kole one ya, oke. Yo Romo, itu kole buat cak kole ya tegi agak bengkes dami, onamanya naingalis tukang yang garite, calangan cingkol ite, ayah ite kole ya, onaya bayar pecing dami lite ho ite, do kita dite goet itu, goet tata mani kita nanya mutu di pucu, calangan cingkol lite mungkin mangas goet tata ya perlu reding lite, tombos lite ya, onaya baru goet ho. Kuruta baik kau selesai ikut belajar lah asik kaya anak keteki gervantai ko ngrolon tai onya boto hemo go mamu sih gitu jadi ya bebas mungkin orang kesehatan pendidikan apa kata kita mana ini gitu ya. Terima kasih ya apa Ansel lorong itadakun onea itadakun onea pangasang baca dakun senget dakun labang ho telu pati telus laku istilah situ di Tet Manggarai. Telaring cain kita istilah ya tentang atamata, jadi metombo tentang atamata nenggowapan goet ai ve kolekete kior kolebeo rongket lesoles pau pajung rensot tesong ve kolekete ngerle beo mesele sang surga oleh itu kole onea goet atamata itu ai poli ve koleketen kior kolebeon ngaji di temu simaiga ata ya reme mosonelino de kilomesen hiat mata gitu kol de sangeda sekaya ta ne kira ngamanga onea maya apa ngasang mai bawai luu ko mai mohas mai cama-cama onea kilomese itu onea melayat atamata nggo jadi ya di tena musimain ga bengkes nggo kudut hiat mata itu lengkang osang surga demorin kudut nempung cama agua tanggeluk itu osang surga neka kue tapa one pivara neka kue embu one pi utung hia sehingga tadang tahun sangga di situ gerle osang surga hia lengkang osang surga demorin nempung cama agua tanggeluk itu osang surga neka kue begol landi nekok neka kue mawang landi salah oleh itu gala tanta ite tamu simain koleh itu nggo ai mo sediteho onea rencana wada agu onea lima damorin. Diten ketakali ai mata taung titeho tai. Itu taranggoon rememo senelinoho iteho anor di asalang lako. Anor sarang lako pelet salang ve kudu jengkek helek agu selek dadia mose. Ai botonggo toido ing litemanen tanah sale. Ai eme anor di asalang lako pelet salang ve ngontgo teing one ite beras kudu dia selek dia jengkek none mose itu botoa toido ing litemanen tanah sale botoretang one lesolesa keramas reang tanah poli hituga apa ngasang toido ing manen tanah sale. Wih, luar biasa. Iya. Poli itu kole one istilah kematian nggo aya istilah mataho ai mata taung titeho bisa. Jadi temesen kita di teho nea mata ho mohas landing lemora ai politata palitana polita dua lewatu toeg mai terangan toeg malakot saman toeg malompong sama toeg makayang sama tentu hitu ya situasin latan asaka di teso atau poli valbenta morin diten kita musimai ngaji kain kamping dedek, kain kamping mori jari, bong sama kamping mori vovo, kudu tuntung neka lako landing rabon niat mata, neka ngo lari jogot landing mata diha, emediru kuditit Manggarai pas tanggal
rapa kerke tanto raup ve kolekete kior kole beo ngerle usang surga. Iyo. Aya hito ya emeane hoa imbedite ta katolik mata ho one vada gurencana de morin. To emang aya mata ho dite bepeang mai rencana sanggen kat mata dite ta manusia cewek dite ta serani ho imbelite lorong veva de gereja atau in de gereja mungkin ho ungkapan ata pas kita pas getanggal nih aga rapak gerke tantu rau ve kolekete kior kolebeo remong lesonio ngerle moridedek kuduta lengaji dite lengkang osang surga de morin nempun sama keteng luki eta osang surga. Oleh itu kole one istilah mata hoa jadi ya one istilah mata ho melorong gue di manggarai toton imbi dite ho ai mata ho toe kuduta oke toe kudut ngoga veveng nilo seneet toe tadi imbi gua bengkes dite ruku dite manggarai tambang le imbi sebagai ta katolik dite ho mata ho peng selamat vakar le moringaran jaragu dedek latan sangge sekali dite polimatan ya blema itu kolega iteho atare memosonelino ai bohiat matan ga molor hia agu meler kamping morivovonia ata mesen dite atare melakod oni tanalino atare memosed jadi ya diteho gan kudut dian mosedite kudut dian vakar jadi neka becang agu mori deva neka beng agu mori dedek neka ngangit agu mori jari ai eme becang agu mori deva beng agu mori dedek iteho nganceng beot oni salang keot pa undarut lau ngampang batu halal lako salang tel tuke kebe poso tuke golo toe hanang lako pengalaman manusia tapi lako oni mose vakar dite ai eme tak danggo moringaran becang agu mori deva nganceng beot oni salang keot pa undarut lau ngampang batu halal lako salang tel tuke kebe poso tuke golo toe manga rasan dite mangan beras on memorin landi le becang landi le naibahi agu tuka dio dite becang agu mori deva naibahi agu tuka dio becang kolo oni mai kaeng gereja jadi eme becang titeho nendap mose itu taranggo olga mose diteho gala kudut lakot sama agu morin neka becang agu mori deva neka tada agu mori ngaran mose dite koleho tandan neka becang itu pande agu gori bintuk agu kerja di tele-teleso kudut kop mkole mori vovo manik lelon mori jari patun kole sama tahu ai mose diteho toe hanang kudut tua hanggula rembong hang leso paeng hang mane ata mesen kita neka hemong ligot bokong boto daram agu boto saep bakar diteho tua hanggula rembong hang leso paeng hang mane kut mose leso rentana lino tapi no kolelite agua baik kolelite neka hemong rinda bakar diteho rinda kuduta diteho cepisa toe mang daram agu toe mang saep bakar hitua istilah manggarai ataya dumpo dakuna Bapak Ansel. Lepa anu pucu ni sang tanai. Ya temani kita nai bawa bakwa sing eta gua lus lami bawa pessoa tumbuh di termo bali dia tiba dia lah tenta arvang cegevak dike terkait dengan goet sastra lisan bahasa manggarai. Aya caro lite boga romoga ya mangatelu da jadi ya ada tombol lite boga goet terkait dengan dua ve kolekete dua keora pengaholes kolele ranga de ve kolekete rongket holes apa kursi ibu tesuan